ishiteni mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla Baba wamthwesa amandla Ukusisa abantu abagulana abahluphekile Wena wesondela sondela emkhunjini kalokho uzophila Wamthwesa amandla Ukusisa abantu abagulana abahluphekile Nawe sondela emkhunjini kalokho Yebabiyamba lenqola Sikubingelela ningizima Africa worldwide Andile MC Pholobas wakangcobo sikubingelela ke siseplazini noma esiqiwini samazebra ekuyisiqiwi senyanga nganza kwethu mawuzwa kukhulunywa ngodokotela uMngomezulu uDr Mngomezulu woThekwane Traditional Clinic kukhulunywa ke ngensizwa ekwazi nanokufuya ekwazi nanokulandelela kwimfuyo ukuthi iphiliswa kanjani njoba silapha nje sisesiqiwini kugcwele amazebra lapha kufuyiwe kakhulu so phinde sikubukise ezinye izinto ezenzakalayo sesifikile ke sithe qashatha PMP kwesikaMngomezulu pa kusenjalo ke ningizima Africa nje umuntu eshilo ukuthi la esiqiwini sika dokotela uDr Mngomezulu mawuzwa nje kuthiwa uThekwane Traditional Clinic eMaritzburg khulunywa ke ngensizwa engagcini ngokulapha abantu baphilise kodwa nemfuyo isesandleni kuye unabasebenzi abakhona la abanakekela imfuyo yakhe njoba ngishilo wathi kunamazebra kakhulu engiwabonile sifika abaleka inqaba kodwa ke nje ububuka nje nalapha yayisakhiwo saseplazini lesi singangobaba ubhazabhaza sibona indawo zokuphuzela besitshela ukuthi ama-swimming pool konakele nje ngendlela eyisimanga MC Pholobas uthi ke hlangana naye ePMP lapha yana kwaThekwane Traditional Clinic ubabukeli besiyaviva TV kuseyena uMngomezulu lo Thekwane bengithi nje akunamkele lapha ethempelini elikhulu kakhulu okuyilona eliphethe amandla amaningi kakhulu lilapha eMgungundlovu mahamba nje ngo Richmond Road uzufike nje kunansi indawo lapha ekuthu uRoto Tank kunamathangi nje uyabona nje mawukhupha ukudlula nje la eSouthgate mawufika nje lapho kulo entrance ungena nje khona ubusuhola njalo umgaqo uyongena lapha kuneplaza lapha kuyiplaza lasebenza la khona ithempele likhona ngiyacabanga ukuthi sihamba sibonane khona ngibonge kakhulu Sikubingelele ningizima Africa worldwide umhlaba wonke jikelele nibingelelwa ke ishide limhlopho MC Pholobas Andile wakangcobo mabona kude wakho uthatha ngendlela esimanga siyaviva TV1 all the time sabantu abahlale behopha beriyeza sibukela ukuthi kusasa liyobe lisiphatheleni ngangazi ke namhlanje ukuthi ngiyobe ngiphathe ingqongqolo zomhlaba inkunzi malanga mawuthanda ngababiza ngokhokhovula ungababiza ngeyistriker ungababiza ama midfield ungababiza nangama defender bakwenza konke groundini bese kuba ukuthi bayaqhenya ngalelo langa ukwenza lokho ngoba befuna ukwenza lokho sukela namhlanje sisendaweni yase PMP esigodlweni esikhulu sika dokotela uDokotela uMngomezulu abantu abaningi abamazingo Thekwane Traditional Clinic ekuyiclinic ke lapha esithi semtholampilo abantu abathola ukusizakala khona akayedwa ke nganiza kwethu uhamba newele lakhe uDokotela uMbiza akayivutha ulapha endaweni yaseJenel Emnyama ePantown mina uMC Pholobas ngiqhamuka lendwedwe ngithi ake ngizokugabavula ngibeka indlebe ngilalele bese ngilekelela wena osekhaya ukuthi uyakuthola yini ukusizakala kulokho kuzokhulunywa namhlanje baziwa kakhulu ke ngokuthwasisa baziwa kakhulu ngokulapha baziwa kakhulu ngokuphakamisa umuntu kuningi esingakuchaza ngabo kodwa ngoba ngisibona yiba bazi kahle ngabo bazochaza bejule usukela namhlanje siqale ngawe Dokotela NTANZI sikwamukele Mbiza kayivutha ubingelele nabantu ekhaya
Sibingelele sibonge kuwena umsipho lobasi sibingelele nabalandeli bonke be-channel yakho sibingelele iziguli zethu zonke nje ne-South Africa yonke yonkana. Asincoma ukuthi osukwini namhlanje umuntu uhleli nodokotela aba-active ngibona indlela ogqoke ngayo you are fresh but isebusuku mhlawumbe i-energy engako ukusiliyalela nje iqhamukayo. Iqhamuka ekutheni phela uma umelaphi alukho usuku lokuthi ungabi umuntu oyena nanokuthi ngikholwa ekutheni uma ufuna ukusebenza kahle ufuna kube comfortable ungenzi into ngoba uyibona yenziwe kodwa wenze into efilo wena yila ngomfika ngigqoke indlela kuyobe kuyindlela engifila ngayo ngalelo langa. Okay, asikho stopini asikho contenini sesemzini wakho dokotela siyakubingelela siyakwamukela THEKWANE awushaya amaphiko phezukwa. Ngibingelele Mapholoba ngihlezi ngenza iphutha ngihlezi ngibingelele nakuqala futhi ufune ngilo ngiyikhuza ngibingelele phezulu kwezidaba zakuleli khaya. Yes. Baba ngomezulu bese ngiyabingelela. Okay. Yes. Ngibingelele nje nakubalandeli ababukele noza kwethu umfowethu namkeleke ekhaya baba omkhulu. Ngibona uWhite ngapha kwaNtanzi ngibona kwamngomezulu black nihlobile abanye abantu baye bancoma umqhele wakho uma fedathi lesike sawenza nawe namhlanje sibona kudlala ibhakabhaka eduze kwami mhlawumbe ungachaza phakathi kwenu babili. Ngachaza. Namhlanje sisethembele. Okay. Ithembele ke esikulona ithempele elikhulu kakhulu. Ngicabanga ukuthi la mathempele nje mabili la eSouth Africa kuphela. Ilele la ekhaya kube leli elisetshenziswa enyanga. Okay. Thempele la lelo lokujula Mapholoba nje busibona nje ithini insika zaleli thempele. Lapha na ke njengoba likhona leli thempele mhlawumbe ubona nembala insika zalo zimiswa kanjalo. Okay. Namhlanje shuthi njengoba kuphelele abanikazi balezi insika bekhona bobabili shuthi lamathempela ameli. Uzothi omunye dokotela Mngomezulu mhlawumbe kubhekise kuwena dokotela uNtanzi. Kuzofanele wachaze lamagama elika THEKWANE nelika Mbiza kayifutho. Kodwa before sifike lapho ngiyafisa ukubuza lo mbuzo othi ziningi inyanga zishaya izaqoqo ishaya amaphiko. Abantu sebekhathele. Kungani instead of abanye odokotela fanele bekhethe wena? Uma kulashwa umuntu zikhona inyanga ezinkulu ngisho njalo. Okay. But kulento yo size namandla mina ngeke ngathanda ungenela kakhulu kuyona. Okay. Ngeke ngithi umuntu odlule esandleni sempande esiphethe noma engiyiphethe ongakwazi ukuthi asha amandla ami ukuthi yena uma engirate kwabanye odokotela ngirate ngibeke kuphi. Okay. Angikwazi mina ukuzikhuphula. Angikwazi futhi ukubona ngimkhulu kunesiguli ngoba ngazi ukuthi isiguli sami siwumlungu wami. Uyena ophethe mina. Angikwazi nangelilodwa ilanga ukuthi ngigibele phezulu kwesiguli ngiziveze ubungcono bami noma ngiveze ubuze besiguli sami phezulu kwalomsebenzi ngoba ukulapha abantu nokusiza abantu inhlupheko. Yes. Uma sikhuluma ngenhlupheko ufune ukuthi wehle ufike kulona lonke izinga la wonke umuntu. Omunye uzofika athi nginembuzi ngicela ukukhokha. Angeke ngibheke isikweletu sami sasendlini ufune ngithathe imbuzi ngifake esibayeni nginike lo muntu umuthamba yonke ngithatha umuntu ubiza 20,000 kodwa ngoba lembuzi kona benakho azokukhipha sekufuneke mina ngehle ngibe kule yanto ngoba singena kunomsebenzi asithenjiswa ngemali. Okay. Kodwa sathembisa ukuthi siyophilisa abantu esikunikwa abantu ithe bonus. Yakuzwa mina udokotela ke uMbiza kayivutho uthi cha kulele kuthenini isho ngabe idebhisi ikhombo 20,000 makufanele agibele kuzona ehle ezantsi kuhlonipha iclient lakhe uyokwenza lokho. Ngifuna ukuza kuwena dokotela uTHEKWANE nawe ukhumbule bear in mind nawe dokotela uNtanzi ukuthi ngisafuna nichaze amagameni ukuthi aqhamuka kanjani. But umbuzo ofanayo othi ziningi zishaya izaqoqo nalethi yona nalethi yona. Kungani laba bantu instead of ukuthi belapha ya kufanele bekhethe ukuza la ekhaya? Bangisi. Mapholoba ukuhlukana kwezinyanga akukho la ngahlukana khona ngaphandle kwendawo yodwa. Ngiyajabula futhi ngoba uMbiza kayifuthu uyibeka kahle le ndaba. Kunomehluko phakathi komuntu ongene ebunyangeni ngoba ezosebenzela
ngoba uma ufika eminyangeni uzosebenzela abanikazi bomnyanga angikholwa ukuthi ngelinye ilanga ungabe usuba namandla ukubathatha babeke estebhisini esithize bonjalo istebhisi esabi ibona bazazi okay uma sesihlukana ke ngokomnyanga general sesibuka nje bonke umnyanga ngokwamandla omnyanga iqiniso lakhona lele ekuthenini umuthi ufinyelela kuphi ufinyelela ngasikhathi sini okay umphumela ukufinyelela kwawo yini and the answer yalapho angeke izilale phezulu komlomo wami noma phezulu komlomo womfowethu kufanele ilale phezulu kwabantu esibalaphile okay abantu kufanele basho ukuthi hey uyabona indoda leya ayinkunzi leya umelaphi loya ngicabanga ukuthi nje mhlambe futhi ngifuna ukubalula ngizike ngezwe nje thinta umfowethu lapha yanginyakazisa leyanto ekuthenini uyazi khona into efunele sikwazi ukuyibheka ekuthenini lapha ekusebenzeni nje kwethu general njengoba mhlambe sibe abantu abangasheshanga ukuba ku public platform yes okusho ukuthi udila nabantu abane track record le track record ngicabanga ukuthi isebantwini asekebeza ezolala nganifica vet nivele niphuthukile angiphe bona lo futhi enye mhlambe nje iphuzu lambe lokugcina lapho ukuthi njengoba sivela nje manje ukukhumbula ukuthi asizile kuzokhanda umsebenzi asizile futhi uzonidayisela asikhankasi asizile ukuzosho futhi hayi sesiyasebenza noma sisebenza ngaphezulu asizile lapha sizolungisa izinto esizibona ukuthi azibelekile ziyaphuma ubunyanga buyaphela buyadiluteka udiluthwa amanga futhi lamanga aphuma koza kwethu kunjalo aphuma futhi nabantu asebezenza oza kwethu abangebona za kwethu abantu abangathwasile kahle nabangabunikezanga ubunyanga okuyibona asebenezinkulumo ezithathwa abantu lethi ingozi kufanele sinqande sizonqanda yona okay besides lokho njengoba ngishilo ukuthi ukuzolungisa lapha nje ulwazi kufanele sazi ukuthi ubunyanga nje bubonke buyindawo yemfihlakalo kunjalo so ayikho into eyimpoqo besides impoqo ne common practice ekutheni inyanga kufanele zivuleleke ngokusebenza kwazo ayibona so lonto kufanele sigade ngoba ukwakhiwa komnyanga bulele lapha entweni njani eyimfihlo so ukuphuma kwethu asizile ukuzodalula imfihlo kodwa solungisa amanga siwabuyisele phi eqinisweni akudlukile emsamo asikudlukile emsamo mhlawumbe sale sichaza negama lakho leli likaThekwane alithi lapha uma nje umelaphi uthwasile futhi ngiyathanda legama futhi mhlawumbe ngilo English uthwasile ngoba ufuna ukuhlukanisa phezulu kwabantu abathwasi nabangathwasanga ayikho inkosi angikhulumi ke mina kakhulu wena mapholo wena umuntu ongathwasile noma kuthiwa ulapha ngendlela efinyelela kuphi angikhulumi nje inhloko nje ayikho futhi engahlala ngithi singayikhuluma nomuntu ongathwasile totally sibuyele lapha phezulu kwegama abathwasile ke bazoy understand ngokusheshsha abangathwasile namhlanje bazoy understand ukhona izinto ezimbili lapha kukhona igama lesibongo umuntu azalwa ezalwa umuntu ahambe ngokuhlupheka ekhishwa into imzulise iziyomlahla la imlahla khona ekutheni uyathwasa umuntu mayifika lapha bese kwenzakala izinto ezimbili number 1 kuqhamuka lesidalwa esuke siphethe lo muntu okay lesidalwa uhambe kube negama laso so umuntu uyakwazi ukubizwa ngegama lalesidalwa kusho ukuthi sesiyakhipha egameni lakho liyafa oh yes noma number 2
lo muntu ekusebenzeni kwakhe bese abantu abasetshenzela ekhaya beloke kukhona abayibabaza ngalo muntu ukuthi lo muntu unte ukuthi lo muntu umuntu eyikuthi ugcine sekukhandeka igama lalenyanga right so igama lenyanga ngelikhandeka kanjani ilapha edlozini njengoba ngishilo noma likhandwa abantu belikhandela inyanga izithi hayi yabona ke ngusibani bakhe ayijayibona ungaphinde kwenzeka ukuthi kwalabo abantu abababaza lolo dumo noma lokho kusebenza ukukhuthana bambulelwa lesi sidalo esiyileli igama kunjalo kakhulu impela ngiphendule nje umbuzo wakho lapha nje bekhona uThekwane nginezibongelo zedlozi lami engaziphiwa ubaba omkhulu angeke ngizidalule ngoba umunye umuntu yobese phahla ngazo bekithi ngisenza lapho ukuthi ngisuke lifihlelani la ngoba ingozi sekutheni mase uzazi phela into obusuthi mase ungishaya sungifuna ngempela ngisho usibani asibuye kuwena dokotela igama lakho liyinto ezothi umuntu mayelalela azakhele isakhe isithombe nabake mina mangiqala ngithwasa igama lami lokuqala lapho lamadlozi kwathiwa ngumabhanqa ngambili okay ngaleso sikhathi ke lelo gama lalingakaze lize lihlaziye kulaliqonda ukuthini mangithatha nje ukugedla ubunyanga kuthe makuhamba isikhathi ngangena ubungoma okay kwase kuvela ukuthi ngibhanqe kubili ngiyaxoxa ungena umuntu omendodela and ngixolise nakumbukelo sekhaya besezwa lolutshoza nalo okuyenzeka uqale ngobunyanga kuyenzeka ngoba mina makuqala into yami yaqala mina ngangineminyaka yo8 ngaba nesiphondo sokubonela abantu okay kodwa uthe amaphupha ami evela ngangiphupha njalo ngibuye esikoleni ngazi ukuthi ngibuye ngiphethe imali phakathi manje ngiyayikhipha imali vele kuphuma insiba zengungumbani okwakukhomba ukuthi shuthi ngiphathiswe kakhulu ebunyangeni kanti nomlando wobunyanga kithi lapho kuzalwa khona ubaba yilapho vela khona kodwa ngenxa yesimo sokuzalekeka ekhaya uthe umsebenzi manguthatha ngingena nawe ekhaya ngokusebenza kwathi emva kwemhlanje ngokusebenza kwase kuqubuka ubungoma sekuvela ikhehle elizana uma lathi mina ngangisangoma umsebenzi lo nami ngeke usebenze ngesikhwama sakomunye umuzi ngikhona ngase ngithwasa ke lobungoma lase libuye ligama leli ngalibizwa esakaze ephushweni lathi umabhanqa ngambili lo nangempela shuthi igodlo zambili ngoba ngisho umqondo wangiqondo yentombi sibe ngisho ingane zami ongazi nje yokutshela ingane zami mangimithisa lo ngihlezi iqhamuka ayiqhamuke nganginjalo manje makukhona ingane ngikhandle ngibuza ukuthi engambani ke lo munye sezozayo ayizwi leyo bese kuzothi ke ngokukhula ebunyangeni nokunganeliseki ngoba lento yami mina ngizoyibiza ngokunganeliseki mina bengifike ngifikwe isikhathi sokuthi ngihamba amazwe ngifunde ngoba ekuhambeni kwamazwe ukuba bengifuna ukuceba ngabe sengicebile we understand futhi nginaka ngaze ngikubone njengengcebo kodwa ingcebo yami bengihlezi ngiyibeke ekuthelini ngazi kangakanani ngoba bengihlezi nginalo uvalo lokuthi yebo imali nginganayo kodwa imali yami ayinasisekelo uma ngingenalwazi ngoba phela imali yami generate ngobunyanga iyona into engiyaziyo mina ngiqalanga ngayosebenza kamlungu ngaze ngiba inyanga ngakhula vele ngiyinyanga nongazi ngiyinyanga ngisuke ebuthandazini ngaze ngathwasa ngenyanga ongazi mina wazi ukuthi lo ngaba khona ngiyilento kusukela ku8 years so ngaqeda isikole ngathatha umsebenzi permanent so ngokuhamba amazwe ngihamba ngiphekwa ngisebenze ngifike lo muzo ngoba kulo muzo mina ohlezi ungifika ngizizwe ngize ngifonele umfowethu ngize imfowethu yazi ukuthi lento engibhizi ngayo isingiphumile ngathi singaphuma siyofuna olunye ulwazi ngoba isingiphumile mina lento kusho ukuthi into yazizwanisa kakhulu sidlo umkhuhlane owodwa ukuthi thina sihlezi sifuna ukwazi more likhuthele sisenze sikhuthele so manje lelo gama lokuthi ke umbiza kayivuthwa igodlo nabantu asebebe nesandla ukuthi bangibeke kulobunyanga ngoba ubunyanga buthanda kunjengesihlalo isihlalo sobukhosi inkosi mayizobekwa kubizwa wonke amakhosi azokhulekela isihlalo lesi sizobekwa lenkosi so nami ubunyanga bami busekwe zinyanga eziningi zingibeka zingifundisa ubulwazi nemikhuba yonke engiyaziyo nengimi ngayo namhlanje engakapheleli ngoba impilo iseyinde nedlozi maliveza ngamaphupho lisakhomba impilo yaphambili kusekuningi ekusafuneka kwazi ngisazokwenza so igama likambiza kayivuthwa lavuka lapho ukuthi kade ayiphekwa kodwa ayivuthwa
Endayaneli ndayifika khona bafike bavula ibhodi bayijikishele phakathi bayipheke iphume ngathi siya ngakhona ithi mayifike ekhaya kuthiwa ngeke ihlaza le ndayo kavutha ndayibuyele back ebhodweni uzothi umuntu ngoba ukhuluma ngamazwe ukhuluma nangegama elikhuluka ngako ukuthi umbiza kayivuthwa kusho ukuthi kade wawubondwa uphendulwa kuthelwa lokhu emzimbeni nasengqondweni nasolwazini ulinganiselo eminyakeni emingaki iminyaka yenyanga ayibuzo njengosuku lokufa ngekho yazi ngizwe ungathi umncane mjana ngokweminyaka nangokudalwa uNkulunkulu ngimncane futhi lokho ngihleze ngibatshela abantu angisoze ngazenza mdala ngoba ngifunda wena ukholelo kuningi okay Ngihlezi ngikhuza into enyangeni ukuthi inyanga iye ithi mayivela kwi-platform ithi mina ngimdala ebinyangeni hey leyo nto ayisebenzi ukuthi umdala ebinyangeni ngoba mina ngumbiza kayivuthwa ulwazi enginalo abantu abaningi bangazi social media amazwe nolwazi enginalo lento engikwazi ukuzenza uma ngingathwasisa wena amapholoba wena usungafika ube ingozi nge6 months uphumile ngenxa ukuthi umuntu ophuma kuyena unolwazi leminyaka so akusebenzi ukuthi unentshebe akusebenzi ukuthi umdala and mina number 2 I'll never akusebenzisha umkhaya I'll never ever ngizenze mdala for wena ukuthi ukholele kumina wena awuzile eminyakeni yami awuzile futhi ezintweni zami uze ebinyangeni bami ekuyibona ofuneka ubheke ukuthi buqukethe kangana ngoba abantu abaningi banimalile beyendodeni nomkhaba nentshebe bethi hayi ngoba mdala uyalazulwa usiko uma ikhuluma ngomlomo wakhe akhuluma into ehlaza cwe yethwasi hayi Dokotela uThekwane Ngomezulu utshena thina sibekwa yini la ekhaya namhlanje luthini uchungechunge lo suku la namhlanje kuze kulamula usuku la kusasa ngibona ubone ngathi akuphelele konke umfweni mayengekho ngokwethongo nohambe senilihambile naye wathi akasondele eduze nizoyalela abantu ukuthi ke iyasuka yahlala manje kakhulu mapholoba njengoba nje kulomsebenzi esiphezulu kwawo lo msebenzi unomiyalo phakathi nesusubeke lokho kufika lapha mhlambe ke nje umuntu ke washo ukuthi kufika idlozi lithi asizobonga uma kubongwa ke mapholoba kwekuthandeka ukuthi kokuqala nje wena usuzobonga ujabule ekujabuleni komuntu ke umuntu ufuneka ajabule nabantu abamjabulisayo kunjalo abantu abamjabulisayo mina eminyangeni nje izinyanga ngijabula mangibona izinyanga kodwa kakhulukazi ngijabula kakhulu makhona umfowethu ngoba ngiyakwazi ukuthi ujabula kwami kumaye khona kuphelele oqala nje kakhulu lokho njengoba nje namhlanje kulo msebenzi besila sithe futhi asiqale nje la ithempeleni ngoba sizongena thina esinamandla okungena ngethempele elilekhaya njengoba kunalo yamsebenzi lo umcibilisho nje ubusisa abantu abazobe befikile kusasa sizobe sizocela ke futhi lapha kuma gods uNkulunkulu wethu omkhulu ohleli la ekhaya ukuthi siyamkhipha namhlanje sihamba naye siyanaye lapha ewila kakazaye khona silungiselela usuku lani futhi la kusasa angibeke ngimkhiphele yodwa yasinda ya ngicabanga ukuthi mhlawumbe ke nje ona laba basuka kamhlabeni ngizwa kunomsindo nala ngaphandle ngathi sebefikile mhlawumbe ke njengabantu abahlupha phela siphethwe nayo asikusabuphatha kunjalo njengoba siphatha ngoba savuma ukuphathwa ngiyayibona lo nto nje into ebalekile kakhulu mhlawumbe ke mase bengena nje eminyango sizothanda ukuthi siyophahla nesibingelele bese sesiyaqhubeka okay kodwa ke ngiyafuna ukuthi sigoqele ngezwe lithi asinabela abantu kunaleli gama lishilo Dokotela ngazi noma nginelungelo lokulisho ama-gods noma ama-gods okay ama-gods yini ebinyangeni sike sahlala phansi nayo uThekwane njengabantu abaye bahlale phansi babe nemihlangano ethize sibe nama summits okay sikhulume yini yenza amadoda nikwazi ukuqeda nezikole ninamadlozi phela idlozi namapholoba ngingitshela abantu idlozi umoya okay
okwazi uku-adopta noma uku-adapta ngaso sonke isikhathi sokuphila komuntu. But bese kulala kumuntu indlela yakhe yokuphila ukuthi ulandela kanjani. Siye sahlala phansi sabuka kakhulu izinto ezenzeke ebunyangeni ukuthi ubunyanga thina siqala sikhuphuka nabo kunezinto ebesile simbuleleka zona but singabe neclue umsuka wazo ukuthi isukaphi. Noma sithi silandela umlando ke wesintu sethu bale bekhomba ukuthi ninzalo yase Nile River ninzalo yakuphi. Sase silesihamba sifunda kodwa lento masiyithola ifike ingabi namgogoli ekuyona into esisazama ukuthi si research siyithola. Okay. Esihambeke kwaze kwafika ekuthenini sahlala phansi athi ayino uyazi ukuthi uma ukhuluma nenyanga ukhuluma ngomlolozelo manje. Yonke inyanga isigubhu ukuphakamisa umuntu, isigubhu ukuphakamisa umuntu, ingono nokujula kokulapha umuntu. Kwase kwalahleka lapho. Ukuthi ubunyanga sebunjenge journal. Uyubone nje ukubonayo ukuthi kwasigodlo sisadabukiswa yambona lo muntu usano 5 to 6 months emisi isigodlo. Kodwa lo muntu sethi unamandla okuphakamisa umuntu. Uyalahleka. Kodwa mawuthi uyabheka uphenyo lwakhe yabona mina sekunesikhathi ngihlele ebunyangeni but angikaze ngiyibone njengosolwazi. Ukuthi sengaze ngicela iplatform ukuthi ngiyoyala abantu everyday ngithi ngaze kangcono. Kodwa kulezi zinto ezincane engiyibona ziphunyuka ngiye ngivele ngidalule ngisole ukuthi ayilapha yana ngoba manje kunabafika benalo ulwazi kunabafika bengenalo ulwazi angiphiki bakhona abosolwazi abanalo ulwazi kodwa manje kujika sekushayisana osolwazi bebanga ukuthi bayazi uthola ukuthi le confusion ekhandwa zinyanga ibuye izongena ezigulini uthola ukuthi isiguli masik approach manje wena siza ne information esayizwa kumapholo sesifika sona ngisho atho besizosizakala kodwa ngoba umapholo babonje khona enye inyanga eyayadengizana nayo yathi le nyanga lemina yona masiqala sikhulume yathi sisebenza ngamanzi ingelo umuntu othizo wayilapha ngamanzi okhombo nebandla elikhulu lasephakameni yathi uyena oyiphamandla yawugxeka umuthi awugxeka ukuthi ngasola ngathi lo muntu lona akalazi idlozi ngoba idlozi liyajikelana yaza ngilugwenyanga amapholoba kwathi emva konyaka waphelwa ngeno idlozi kwafuneka yothwasa yama ke manje indaba ngoba lo muntu ke wangena kwi platform wachazela abantu ukuthi imithi yabheda wachaza ngewash usengenwa yena idlozi sekuphula idlozi ayothwasa ngikhuluma ngomuntu mina engathi manje ngikhuluma ngithi ngathi uthamba uyothwasa wathi ngizothini ebantwini wafa okay ngane emoto wafa ngenxa yolwazi alithathe yolbe abantu ningakho ngeke ngithi ke i-information onayo ayingaphikisani ne-information eyaziwa abantu. Dr. THEKWANE uzophendula umbuzo ube munye bese usiphi inombolo zakho othi nje kanti idlozi liyabulala futhi idlozi wemapholoma inkanankana yento uyafuna nje ngikutshele iqiniso noma ngeke ngisambala kakhulu iminyaka kodwa ngizobala ukujula kwami ekuthenini uyabona ekujuleni kwami konke nasolwazini lwami lonke esenginalo ayikho into esajule njengedlozi ichithakele ngendlela eyisimangaliso ayikho into echithakele ngomqondo njengedlozi. Okay. Ukuthi understanding yalo futhi sengibonile ukuthi imfishane ngoba sikhuluma ngento ephilayo la manje sikezama ukuthi siboxe sifake igama ukuze sizoyi understand kanti lento iphila manje ekuphileni kwayo manje ujula kwayo kusabaleka kakhulu uzokwenzela nje example esimangaliso ukwekwa khona isikhathi la engangitshela khona nami eminyangeni bami ukuthi yabona ke manje ayibapholo bangaka yabo manje sengiyinyanga enkulu ineza lokhisana angilonisa ulwazi mapholo uyabona ake ngithi nje thina ngoba ke ngibakhulumele ngabazi futhi ake ngizababonile mhlambe abasa ayabekho mapholo akubeke nje lo cancelishe sikhiphe akukho ngisakubonile ngempela la khona abantu bechomela kangazithi inyanga sichoma ngomuthi kunjani
akukho engisakuzwa lapha ngiphume kodwa la ukujula kwedlozi mapholoba mangiwela lapha sekutheleni ngaleso sikhathi ngitshela ukuthi umnyanga sengine understanding yawo ngokujula kwezinto umuntu ayisefinyelele kusona labuye idlozi langidida langiqalisa umaphansi langiqalisa ngaqala manje ngathi no ngathi ngifuna into wrong ake ngofuna lento ekwazi ukuzongidida kangaka sengitshela ukuthi sengiyazi from A to Z ngoba uyazi uyabona mawusuhleli yabona inyanga mhlawumbe bazokwazi ukurelate abanye mawinyanga usuhleli nento okwazi ukudirector inkulumo nomuthi ngendlela yenzeka ngendlela oyifuna ngayo angithi lapho umnyanga bakho usubona sephelele sebuthiwe akukho osungathi mawuqhamuka bese ngizohlala nayo phansi ngikulalela ngoba sengiyayazi lento not within 3 months within akuyibona lo akuyibona kanti ngikhohlwa ileyanto so ukujula bedlozi lisuperseda umuthi lo superseda imimoya ekhandwe thina nekhandwa abanye abantu ngoba to the extent yokuthi nje bangakuchazela imoya umuntu anayo namandla anayo nje behleli la sobabili ngitshela isimanga into futhi abanye abantu abangenayo ingakho ngihlambe umehluko wethu lapha bona bacontrolwa uNkulunkulu babo bulele kulezi zinto abayisiphethe uNkulunkulu bethu necontrol yethu ileli phezulu kwezidalo ezasinikeza lomsi Shoni inombolo siphinde sithathe neinombolo zadokotela nangapha inombolo mapholoba esitholakala kuyona kaThekwane 072 301 8927 ngiphinde 072 301 8927 Mbiza kayifuthu ngizonitshela something masuqeda ukusho inombolo yakho It's 073 974 1476 1476 iphinde 073 974 1476 Hey madoda mhlawumbe ngizo-answer lo mbuzo bese siyalivala uhlelo udokotela besinaye komunye umsakazo lapha emhlanga wasekumention ngibe sengithola ama calls mhlawumbe azosho nama-guts manifanele ixoxo laphana athi hayi ngeke ubuye lezi insizwa zombili ngeke ubuye mfana ngathi hayi ngazalwa ngedwa kanjengofisa wayemdaliwe ngizothini uma sengiyidlile imali ngiyaphendula ngithini lapho uyabona amapholoba ngokuchazisela mina ngithi kanje yona amapholoba ubunyanga abumfuna umuntu oyiwule ebunyangeni esibusebenzisayo noma indlela esisebenza ngayo kunesike sililandelayo mapholoba ubunyanga noma ungena obungoma usuke ungenwa yimimoya usuke ungangenwa umuthi so umuthi with or without wona amandla khona because we can control ama spirits ngoba into eshaya into eshaya abantu abaningi ukuthi mina ngeke ngizwe mapholoba mina ngichaza ngomuthi ngithi ngiphethe umuthi onzima but mina nginalento ukuthi uma uthe unenkinga ngafika mina once ngakhuluma nemimoya engisebenza ngayo whatever lekuwena izokwenzeka futhi sizoyilungisa with or without umuthi so ngisho ngangiyalela ukuthi wena mawuthola umuntu omhlophe khona into ezokwenza mina obama ubunyanga abusebenzi kanjalo ayishilo njalo lemimoya you understand mina ngisebenzi kanjalo mina nginendlela yami ngoba yabona njengoba mina ngathwasa ngangenwa idlozi nginosiko engalithwasa ngaphinde ngaphuma ngayofunda ukuthi ngamkhuphula kanjani umuntu nga-engagewa nga-introduce kwimoya ethize le moya le inosiko ukuthi uma wena uza kumina uthe intanzi ngiyagula anginalutho esandleni impilo ekhaya ilungi ngithi mina uphatha inkukhu nogoloko mina nje uphatha inkukhu nogoloko ngiyalapha ezintweni zami ngiyokhuluma nale moya ngiyokhuluma nalamadlozi ahlangene edlozi lakithi ukuthi naku mapholo benenkinga umuthi engizobe ngikuthinta ngawo ithe bonus because mina nje athiwa ngokukhandela isigubhu
isigubhu sinjengomsamo wale moya lengikunikeza yona la izofikela khona isigubhu asinamsebenzi but uma ngikunikeza le moya ifanele ube necontent ohamba nayo ngale moya ngithi kwesikhathi ukhuluma lesi sigubhu unjengomuntu okhuluma emsamo nale moya yami you do not own wena le moya eyami so mina njengomuntu engikuchathazelayo ukuthi mina uhambe uye lapha ya so lento la ngelodwa ilanga ayikwazi ukuthi mayifike ekhaya ibulala umuntu ngoba mina ngikaze ngibulale umuntu number 2 mina ngiyimina nguNtanzi angingene emngcwabeni anginganywe isidumbu so angiye emngcwabeni so mina ngikwazi ngelodwa ilanga ngathatha into ebulala umuntu ukuze mina ngiphakamise umuntu ngoba inhloso yokuphakamisa umuntu ukuthi kuphila abantu akufuneke kuphambana ukuthi nangu mapholo kuyaphila lo useyafa ekhaya uyandazi ngithini manje inyanga zikhona ekutheleni ukuthi kufuneke kube nomuthi onzima abagcina begaya befaka yonke into abayizwa ngabantu uyabona mina nginemithi engisebenza ngayo engazathi ukuthi mina ngingathatha umuthi owodwa mapholo nguhlanganise into eyinika amandla ukuthi ngukhulumisa nobani lomuthi kuba khona le ngikhuluma naye ngingabiza ukofi ngingabiza umafumisi ngingabiza umbiza kayivuthwa engimkhandile ukuthi abe inomoya azothi umuntu mefike ekhaya athe intanzi engayiphupha into engaze ngibone ngiphupha isalikazi sathi kumina konke ukuhluphe konakho sekuzophela lesi salikazi athi ngisiphuphe singilwela sihamba nabantu bakithi lo moya engangisebenza ngakho usu engage nezidalwa zakubo umuthi awusebenzi so lento yokuthi ke kugcine sekuhlunyezwa abantu bebalela imihlobo ilezi inyanga ezingenamgogodla ozwa kuthiwa kunesidawanti useyasifuna kunomdlebe useyawufuna kunethambo lesipoko lomlungu olithola useyalifuna mina obami ubunyanga ngiyakutshela ukuthi mina nginendlela engisebenza ngayo mina mawuphethe inkukhu waphatha ugoloko ikhonto engizokwenzela yona we understand mina ngisho athi ufika ngikunika impuphu le dlakini oyidlakini ekitchen iya ngokuthi ngikhulumise lo bandle impuphu ngoba mina ngithwasile imoya ngathweswa yona so mina lemoya yenguquko ngiyehlisela phezukwayo ukuthi iyokuxazululela inkinga ngoba wena uzube nenkinga iqala lapha kuma spiritual problems idlozi lakho linenkinga uthweswa imoya yabathakathi yonke lento esilwa njengezinyanga siyilwa spiritual so umuthi awusho lutho but udinga ukuthi sibe nemoya ezoseka umuthi ingakho noma idlozi lonakele kuthi umuthi awusebenzeli so uyadinga ukuthi nawe ube nemoya so lento ukuthi abantu behambe bethatha lokho nalokho lonke isenza umuntu othwasile ngeke athathe ithambo lomuntu alifake esigodlweni ngoba uyisangoma uye emngcwabeni ubuye ugeza uma kufuna umuntu ekhaya ukhipha imbuzi ugeza uma usuthatha into ekhandwe ngethambo lomuntu uwenza njani eish lapho na ulibeki mina nje angihamba umngako ngiyaziwa mina ngithi ngifika ngiyanikela nje ngithi ngikhalise mekwangena isidumbu uNtanzi ngeke uzambona hayi kuyazwakala Dr. Mkhulu umbiza kayivuthwa hamba noThekwane okwakho ukuphawula kulesi statement eqeda ukusisho ngisithanda kakhulu ngisithanda kakhulu wena mapholo bangoba mhlambe nje lento ibuyela kulaphuze ke ngaqala ngalo nelishow mfowethu manje uyabona iphara nenyanga khona inyanga eziyamaphara awusho kanti ukuthi khona abathi bayizi kanti babi angithi cha ngisho bezona khona nenyanga ngempela ezihambile zathwaza amawule angithi yebo uphara bungenaphi uphara bungena ekuthenini into uyifune ngenkani angithi yebo uyabona khona lento emnandi nje eminyangeni esibusiso siqale la isibusiso sihambisana nalento engizothi blessing mangibeka ngesilungu angithi yibona uma unesibusiso noma iblessing kusho ukuthi ubunyanga bakho bunesisekelo bunesibusiso sezidalwa angithi yibona so lobunyanga bakho nje bekunalokukhanya noma nalesibusiso akudingi ukuthi buncike entweni enye ngaphandle kwalesi busiso lokho kusho ukuthi uma amapholoba sibuka izinto ezenziwayo nezikhona ezikhulunywayo nezingakhulunywa ngomnyanga ezigcwele nje emhlabeni nje wonke njengoba ukhona angithi ke manje ifunele mina njengenyanga ebusisiwe ephiwe futhi enesiphiwo sefuna ngibheke ukuthi mangiphuma kule kamera sengiyaphi engifaka kule kamera
akuphazamisi lesibiso sesizwe akuphazamisi le blessing yami ngoba ngihlele ekamerweni elifudumele ngizokulethelana ubumnyama la ngizokulethela nokuhlupheka la ngoba lezi zinto esikhuluma ngazo mhlambe manje seziletha amakhaza ufudumele eminyangeni mawufudumele eminyangeni into namakhaza uqala azokulandelelisa eGulu ukuthi mama uthi wenza njani hayi manje khona umuthi ababa faka ukuthi ayawukhanda umuthi mfowethu wena usha umuthi uvala isicaba madoda nithe ngizolungisa isikakhulukazi kuze kulunge kahle ke South Africa kule game ngifuna ukushiya i-challenge kulezi insizwa bese sibonga kakhulu ukuthi uhlale nathi kwaze wafika kulesikhathi sizobonana kwivideo elandelayo. I-challenge yami ithi anime ngesigubhu nime futhi ngikuzwela ukuthi nomuthi awungama ake niqalela kumina lento ngibe isibuko sayo kulaba abantu madoda ukuthi niyakwazi ukuyenza bethi mabe ngibona nje bebona dayi lento datho lithi bahlala nalo madoda ayinanga umehluko kwashintsha uyabona nje ngizokutshela isimanga futhi lesimanga umfowethu wathinta kusona simfihlakala enkulu kodwa esobala ngoba kukhona imfihlakala esobala imfihlakala la kukhona abantu abazumuthi kukhona abantu abakwazi ukulapha kukhona abantu abanamandla kube khona abantu abaphiwe ngizofuna ukuhlala kulabantu abanamandla ukuthi yini amandla khona uzoba ne distinction yokuthi yini lento esesifune ukuyi-understanda for so long futhi siriska nangezimpilo zethu mhlawumbe siyongena nje kuleyo topic ngelinye ilanga ngicabanga ukuthi kuyothuka umhlaba wonke ngaleyo mhlazane sasaxoxa ngalezo zinto wajulwa ngayo akawuthi nawe usuhleli kwesinye ihlalo yohlala kude kunayo hayi ukufanele lapha lento ekuthiwa amandla njengoba lento imbeswe noma ingemethe uyabona bangaqalekisa ngomlomo wami qalekusini uma ngeke ngakubusisa ngomlomo wami ubusisini engisuke sengingakwenzela kona ngisuke senibeka ucingo so sengibiya ngibiya kulesibusiso kulesibusiso umuthi lento ekuthiwa umuthi masikhuluma ngomuthi ngumuthi myself ngingahamba nje ngihleli ngedwa nje ngingedwa ngaphethe lutho ngifike ngisebenze ngenza izinto ezingenziwa abanye abantu ngingahleli nalutho ngimi okay hayi ngiyayizwa awugadwa ziyagadwa asiphendule kwivideo elandelayo sibonana kwivideo elandelayo Copio!